Ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin al-ladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu birragaibu wa usnul khawatimi wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma ighfirli wa liwalidayya Rabbayani saghira. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Amin amin ya rabbal. Abdullah, nama ayahnya Aminah, ibundanya Abdul Muthalib, kakeknya Abu Thalib, pamannya Khadijah, istri setia Fatimah, putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya, tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada disusui Halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling pembela saat kecil, dagang saat remaja, umur 25 memperistri Khadijah. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa saat peletakan batu Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan risalah
ia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Itulah kisah sang rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Mati lampu kak? Kemarin nanti lampu. Hah? Oh, takut. Mati lampu teman-teman. Nggak apa-apa, kan ada Allah. Ada Allah. Mana Allah? Itu di atas. Di atas. Wah, Allah di atas. Di bumi. Di bumi. Allah itu tiada bertempat. Ini nyanyi kasihan. Alhamdulillah ya Allah. Ya teman-teman, mati lampu teman-teman, masya Allah. Kakak Sakila, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Sakila, salam kenal kakak Sakila ya. Kakak Taufik Ibrahim, halo bang, halo bang Taufik, masya Allah. Iya bang Taufik, nah bergabung ya bang Taufik ya, kakak Sakila ya. Kakak Sakila, hai tuh kakak Sakila tuh. Hai kakak Sakila, salam kenal kakak Sakila ya. Bang Taufik ya semua ya, kakak Zaskia. Kakak Zaskia pengganti Ali atau bestinya. Hai tuh kakak Zaskia, Saskia ya. Hai kakak Saskia, kakak Sakila. Teman-teman terima kasih ya sudah komen-komen teman-teman ya. Kakak I'm Black, wah Mang Keke tuh Mang Keke I'm Black. Semangat ya Dede dan kakak Nahla ngajinya. Iya Mang Keke, masya Allah Mang Keke. Harus bergabung Mang Keke ya. Kabar mama bapak Mang Keke, kumaha damang sadayana, masya Allah. Iya ya, teman-teman terima kasih teman-teman ya. Sudah komen-komen, sudah tap-tap layarnya, sudah like-like, sudah subscribe. Mang Keke sini main Mang Keke. Iya I'm Black tuh Mang Keke. Kakak EA nya mana Mang Kiki, kakak EA? Iya. Kakak Kahar, siapanya Kahar? Hai. Kakak Kahan, kakak Kahar ini ya. Hai kakak Kahar. XD Iqmal, assalamualaikum Pak, adek dan kakaknya masih ingat saya. Ingat kakak XD Iqmal ya, masya Allah ya. Saya bergabung kakak XD Iqmal ya. Kakak Sakila. Tadi mati lampu katanya. Iya jepret kakak, jepret kilometernya, MCB-nya jepret, mungkin AC kali nyala tadi jadi nggak kuat ya ya. Iya. Oke teman-teman, kita lanjut teman-teman ya. Sekarang kita baca Aqidatul Mujmalah teman-teman ya, bareng-bareng Kak Dede Jawa. Itu doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama yutin wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillahi wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anillah ala dzalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atsu insyaallah minal alladzina la khaufun alaihim wa la
Masya Allah, suaranya bagus ya. Kakak Ayana, kakak AI. Kakak Ayana, halo kakak Ayana, kak AI, semangat ya dek dan kakaknya ngajinya. Oh iya. Apa dek? Hah? Entar ngaji dulu ya teman-teman ya. Ngaji dulu baru bikin squishy-nya teman-teman ya. Kakak Haki Nugroho, ade cantik banget. Tadi lope-lopenya. Wah, Kakak Haki tuh. Iya. Hah? Apa? Entar bikin kakak Nahla kak, bikin kak squishy kak. Kakak. Hah? Enggak apa? Entar bikin yang gede bikin ya. Bareng-bareng ngaji dulu. Hah? Enggak apa? Enggak mau squishy, ya udah ntar Doraemon aja dah ya. Maunya apa? Hah? Lobet. Roti. Roti apa squishy? Roti. Iya, ngaji roti. Kakak Ayana semangat ya dek, dan kakak ngajinya tuh. Minta roti kakak nih dari Zahra. Iya kakak Haki. Hah? Bronson. Bosen. Kalau bosen mah jangan di sini dah, pindah aja. Kan jangan bosen. Kan jangan bosen ngajinya, masa ngaji bosen dah. Kakak ya. Kakak Anissa, hai. Jadi jarang, nggak boleh bosan ngaji bosan teman-teman. Ya, kan orang Islam. Masa orang Islam ngaji bosan? Nggak boleh bosan ngaji. Ya teman-teman, mohon maaf teman-teman ya. Di Zahra nangis katanya bosan teman-teman. Masa ngaji bosan teman-teman ya? Ayo Kak Nahla yuk, Kak Nahla bacaan sholat Kak Nahla ya. Ayo. Bacaan iftitah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Ini roti nih. Nih roti nih. Nih. Roti. Iya. Terus. Ini roti nih. Terus. Hanifam. Nih. Jangan nangis. Emang dia lapar emang. Lapar sayang. Nih. Ini. Duduk. Nggak apa-apa. Udah mam. Bismillah. Terus. Lah. Udah diam, mam. Limin. Bacaan ruku. Subhana rabbiyal azimi. Subhana rabbiyal azimi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana. Iya, bacaan sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Iya, duduk. Allahu akbar. Rabbik Alhamdulillah, Zuburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ya, tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatus thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad
Masya Allah ya. Kakak Haki Nugroho. Ada cantik banget tadi lope-lope nyua. Ada cantiknya lagi makan roti ngambek kakak ya. Nanti dia baik lagi kak. Kakak Anissa, hai hai tuh kakak Nahla. Kakak Anissa, hai hai. Salam kenal kakak Anissa. Anissa yang di Kakak Anissa, kakak SD Iqmal. Ya nggak asik dong, nggak ada adeknya katanya tuh ya. Di sini dek. Ditanyain sama kakak SD Iqmal nih, kakak Iqmal nih. Kakak Elsa Widiarti. Nah gitu jangan bosan. Itu tuh bisa kita ke pintu surga. Amin kakak ya, kakak Elsa ya, Masya Allah ya. Kakak Riko Yusuf, hai hai tuh kakak. Kakak Riko Yusuf, hai hai. Kakak Iqmal, adanya ngambek kenapa? minta roti kak. Minta roti kak, ngaji malah minta roti ya kak ya. Masya Allah ya. Kelaparan. Tadi udah makan pada sore itu ya, 3. Ya teman-teman, kita lanjut teman-teman ya, bacaan apa kak? Tapi dia belum kopi. Oh iya, ya ntar aja dia berarti itu dulu. Kakak Nahla ada di sini An-Nazi'at teman-teman ya. Kakak Nahla baca surah An-Nazi'at sampai surah apa kak? Al-A'la ya? Pindah belum? Udah. Udah. Surah apa? Al-Insyikok ya? Apa dong? Al-Ghasyiyah. Masya Allah. Oke. Nih. Hal ataka Hal ataka hadisul wasyiyah. Wujuhui. Yauma idzin khashi'ah. Terus? Terus? Sampai situ. Itu doang. Oke. Kak Dorin Saimima. Apa nih? Viviki ya Kak Dorin ya. Kakak Iqmal, sebelum adeknya minta roti, udah makan belum? Makan tadi kak jam 3-an ya kak ya. Makan sorenya belum kak, cuman dia makan jam 3-an. Ya udah sih. Oke kakak ya, teman-teman terima kasih udah komen-komen ya. Kita lanjut teman-teman, kakak Nahla membacakan murojaah surah An-Nazi'at sampai surah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Teman-teman. Iya. Oke. Aduh. Udah Jara, nanti siap-siap dari Jara ya. Minum. Makan roti dulu dari Jara ya. Sekalian ikut bu. Mau hafalan apa gimana? Tahu tadinya hafalan. Nasihatnya. Tapi nggak ingat. Gak ingat, belajar hafal. Apa-apa? Mau? Kok. Udah yuk, baca aja. Bilang teman-teman. Teman-teman. Sekarang kita baca. Kita baca surah An-Nazi'at sampai Al-Ghasyiyah. Abis coba mau hitung surat. Iya. 1, Iya. 2, 3, 4, 5, 6, Iya. 7, 8, 9, 10, 11. Iya. 11. Oh iya 11. Kita 12, 13. Ayo kita mulai ya. Ayo, dulu yuk. Kenapa, Bu? Apa? Ayo, auzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wan nazi'ati gharqa. An-nasitati nashta. Wasabihati sabha. Fasabiqati sabqa. Falmudabbirati amra. Yawma tarjufur rajifah. Tatba'ul harradifah. Qulubu yawma idzin wajifah. Absaruha khashi'ah. Yaquluna
تكن قاشرة Hmm. فإنما هي زجرة واحدة Hmm. فإذا هم بالساهرة أتاك حديث موسى Hmm. Yes. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى Hmm. فقل هل لك إلى Anta zakka. وأهديك إلى ربك فتخشى Hmm. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى Udah makan, ثم udah makan belum? أدبر Udah makan belum? يسعى فحشر Udah kenyang? فنادى Alhamdulillah. فقال أنا ربكم الأعلى Hmm. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى Hmm. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى Hmm. أنتم أشد خلقا من السماء Hmm. وبناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى Terus. وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من تقى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم Jahima. هي مأوى Hmm. وأما من وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية. Iya, semangat ya. Ayo teman-teman, lanjut teman-teman ya. Surah Abasa teman-teman ya. Karena baru mendengar teman-teman jadi batuk-batuk teman-teman ya. Suaranya jadi agak ganggu teman-teman. Maklumin ya. batuk lagi Batuk lagi. kan kemarin sakit. sekarang digabungin jadi batuk Digabung jadi batuk lagi ya teman-teman ya. Doakan teman-teman Kakak Nahla agar segera sembuh dari batuknya teman-teman ya. Ayo bareng-bareng teman-teman kita baca surah Abasa. Minum. Ayo minum. Minum biar ngantuk ayo. Ya minum. Ya. Teman-teman ya, terima kasih teman-teman sudah komen-komen ya, sudah tap-tap layar, sudah subscribe, sudah komen-komen, sudah like-like dan lain-lainnya teman-teman. Barakallahu teman-teman, masya Allah ya. Teman-teman kita lanjut teman-teman ya, surah Abasa teman-teman ya, Abasa ya, bareng-bareng yuk. Ayo, Kak, dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ping. Nah, ya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي
سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فقبره ثم إذا شاء أنثره قال يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم سققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترحقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Iya teman-teman ya. buku Hmm. tahfiz Mana tahfiz? itu Lah, jangan gunting-gunting. Kali gunting-gunting untuk tahfiz. Ayo, lanjut. waktu itu Jangan gunting-gunting lagi deh, udah. Ayo teman-teman, terima kasih teman-teman sudah komen-komen ya, sudah tap-tap layar, sudah like-like berkau teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, yuk teman-teman yuk. Surah At-Takwir ya. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Iya teman-teman, terima kasih teman-teman ya sudah komen-komen, sudah tap-tap layar, sudah like, dan sudah subscribe teman-teman. Masya Allah, bunyikan loncengnya teman-teman. Lanjut surah Al-Infitar teman-teman ya. Ayo. sudah saya banyak banget. Bagus, makin banyak makin pintar, makin hebat, makin solehah. Ayo teman-teman. Hah? Tapi belum Bareng Nabi kan, bareng Nabi bantuin. Ayo. Teman-teman ya, perjuangan belajar tuh begitu Kak. Belajar itu nggak ada yang enak nanti, enaknya nanti. Ketika nanti kakak udah dewasa, udah besar, nanti bisa memetik buahnya. Ya. No, kata-kata kakak Mutiara tuh. Kakak Mutiara Suciati, pinter kakak Nahla. Itu kakak Nuh. Tuh, kakak Suci. Kakak Suciati, kakak Mutiara tuh. Pinter kakak Nahla. Iya kakak Mutiara, amin ya kakak Mutiara ya. Terima kasih sudah menyemangati kakak Nahla yang kakak Mutiara ya. Kakak Nahla memang pinter, sama kayak adeknya. Iya, ayo teman-teman ya, lanjut. saya bikin ini deh. Apa tuh? Mulut aku. Iya, Ini. iya itu bagus sih. Ayo teman-teman ya, Nomor apa emang? buat pelangi katanya. Ayo teman-teman, surah Al-Infitar teman-teman yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'sirat Alimat nafsum ma
قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Iya, Masya Allah ya. Kakak Mutiara, mana adiknya? Nih adiknya nih, kakak nih. Caranya kakak Mutiara nih, mana adiknya nih? Kakak Mutiara nih. Adiknya nih kakak Mutiara ya, cantik kakak Mutiara nih. Ini adiknya nih. Nah, ini dia kakak Mutiara ya. Adiknya kakak Mutiara seperti Mutiara ya, Masya Allah ya. Kakak Mutiara. Teman-teman aja teman-teman ya. Surah apa kak? Surah Al-Mutaffifin teman-teman ya. Ada bercanduknya. Teman-teman terima kasih ya sudah tetap layar ya, sudah like, sudah komen-komen ya teman-teman ya. Iya. Sudah subscribe dan sudah share teman-teman, terima kasih ya barakallah teman-teman. Nah teman-teman lanjut teman-teman ya surah Al-Mutaffifin ya bareng-bareng yuk. Ya Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'azim. يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. Ya ntar ya. Wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wailun yawma idzin lil mukazzibin alladzina yukazzibuna biyaumiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun thumma innahum lasalul jahim ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليين كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Iya teman-teman ya, Masya Allah teman-teman, terima kasih teman-teman sudah komen-komen ya, Masya Allah kakak Mutiara. Kakak Mutiara mau disapa sama adiknya. Oke kakak Mutiara siap. Ini adiknya nih kakak Mutiara nih. Nah ini dia. Hera sini dek. Halo kakak Mutiara. Sini. Halo cepetan sini. Halo assalamualaikum gitu. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kakak Mutiara. Kakak Mutiara. Salam kenal ya. Dari saya. Dede Zahra. Bolo-bolo. Ya Kak Mutiara salam kenal ya. Dari Zahranya belum kayak kerudung Kakak Mutiara. Ya teman-teman lanjut teman-teman ya. Terima kasih sudah komen-komen teman-teman ya. Sudah tetap layar, sudah
like dan subscribe teman-teman. Barakallah teman-teman ya. Lanjut kayak Kak. Kayak. Iya, mana sih? Mana sih? Ini. Aman, ini mantap potong tar. Aman. Iya, iya, aman. Dah. Iya, taruh dulu kok. Iya. Iya itu bener. Bagus. Lanjut teman-teman ya, surah Al-Insyikok teman-teman. Ayo bareng-bareng teman-teman ya. Ayo bersama kakak Nahla teman-teman ya. Terima kasih sudah komen-komen kakak Motir dan lain-lain semuanya ya. Lanjut teman-teman yuk. Terima kasih sudah like barakallah teman-teman. Ya Kak. Al-Insyikok. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u syaqqat. Idza as-samaa'u syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Wa izal ardu muddat wa alqat ma fiha wa taqallat wa zinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fa sawfa yad'u subura Wa yasla sa'ira. innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu zanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq. Kalau kemarin jatuh takut, antara kabun natabakan ang tabako, famalahum la yu'minun, wa yusaqri alaihim al-Qur'an la yasjudun, baliladzina kafaru yukazibun, wa wallahu a'lamu bima yu'un, fabashshirhum bi'adzabin alim. Illadzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Buruj teman-teman ya. Ayo bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Al-Buruj. Was-samaa'i dzatil buruj. Wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud izhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa ayyu'minu billahil azizil hamid allazi lahu mulkus samawati wal ard wallahu a'lamu wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar zalikal fawzul kabir. Inna batasya rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id huwal ghafurul wadud zul arsil majid fa'alu lima yurid hal ataka haditsul junud fir'auna wa samud balil ladzina kafaru fi takzib wallahu min warahihim muhit wa Qur'anum majid fa'ala lima yurid fi lauhim mahfuz. Iya, terus. Itu ayatnya Iya. kakak susah Gitu. Rusuk kali kau. Iya, alhamdulillah teman-teman ya. Kakak siapa nih ya? Kakak ya. Kakak Zaki Haidar. Iya. copot juga. Kakak Zaki Haidar. Ih, cepat juga. Iya itu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kakak Zaki. Iya kakak aku yang kemarin. Iya Kakak Zaki selamat bergabung Kakak Zaki ya, Masya Allah ya. Teman-teman terima kasih sudah bergabung, sudah komen-komen, sudah like-like, sudah tap-tap layarnya, sudah subscribe teman-teman. Masya Allah barakallah teman-teman ya. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, ditambahkan rezekinya. Masya Allah teman-teman ya. Selalu teman-teman. Lanjut teman-teman ya, kita baca surah At-Tariq. At-Tariq teman-teman ya. Ayo Tarik sisa 3 lagi. iya, semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu. Minum dulu. Habis. Habis. Ambil Kak, Dek. Tolong, Dek. Minum akar-akar ya. Ayo, betul aja. Ya. Banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bayni sulbi wat tara'ib. Innahu ala raj'ihi laqadir yawma tubalas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dzatir raj' wal ardi dzatis sad'a. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hasr. Ya Allah, untuk jatuh. Terus. Hampir jatuh. Enggak teman-teman ya. Kakak Nahla, Kakak Jahra, Kakak Jahra, pintar. Makasih. Kakak Mutiara, Kakak siapa? Sabira ya. Kakak Sabira, sakit hatiku. Kenapa Kak Sabira sakit hatinya? Kak Sabira ada apa? Kak Sabira ini tiba-tiba saja ya. Kak Sabira. Kafirina. Kafirina amhyahum suwaida. Iya, Masya Allah teman-teman ya. Kakak Sabira. Iya, Masya Allah. Kakak sakit hatiku. Kenapa nih Kakak Sabira nih? Ada apa nih ya? Kakak Zaki, aku request doa bersihku. Apa nih? Bersisi. Apa ya kakak ya? Aku request doa bersisiku dalam agama Islam. Doa apa kak bersisiku? Coba kakak request jelaskan kakak ya. Bersisiku apa ya? Kakak Mutiara Suciati, semangat kak. Siap Kakak Mutiara, Masya Allah. Semangat tuh sama Kakak Mutiara terus tuh. Masya Allah Kakak Mutiara semangat nih, bagus nih. Kakak Zaki Haidar, aku request doa bersisiku dalam agama Islam. Apa ya? Kakak Zaki, ini apa sih bersisiku? Iya. Kakak Zaki tawa-tawa Kakak Zaki tuh. Iya, apa Kakak Zaki ini ngeprank apa ini nih ngejokes? Iya. Ketika sedih, apa sih? Ketika sedih, doa sedih itu kali ya. Bersisiku. Ketika sedih, nggak ada, hihihi, nggak ada. Iya. Oke Kakak Zaki ya. Coba sebelum paham Kakak Zaki maksudnya apa nih bersisiku nih. Coba diterangkan Kakak Zaki ya. Lanjut teman-teman ya. Suara apa Kak? Alhamdulillah bisa teman-teman. Al-A'la teman-teman ya. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faj'alahu ghusya'an ahwa sanuqri'uka wala tansa illa ma Allah innahu ya'lamu jahra wa ma yakhsha Wa ma yakhfa. wa ma yakhfa Wa nuyassiruka lil yusra. fadzakir Inna fa'atiz dzikra saya zakaru mayaksha ayatajannabu hal ashqa allazi yaslam naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa zakara
asma rabbihi fasalla bal tu Bal tusirunal hayatad dunya wal akhirati wal akhiratu khairu wa abqa. Hmm. Inna hadzal Inna hadza lafis suhufil ula. suhufi Ibrahim wa Musa. Iya, Masya Allah. Tayyib ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal Hmm. ataka hadisul ghasyiyah. Hmm. Wujuhu yawmazin khashi'ah. Hmm. Udah. Nah, sikit kali. Shadaqallahul azim. Iya, Kakak Zaki. Allahumma rzuqhumin. Allahumma rzuqhumin. Allah. Ada yang kurang tuh. Allahumma arhamna bil itu. Quran. Itu kali ya? Apa gimana? Allahumma rzuqhumin. Apa ya? Kakak Zaki Haidar, saya masih belum mengerti Kakak Zaki Haidar, maafin ya, belum apa nih maksudnya Allahumma zurhumin. Iya. Kakak Mutiara, iya, Kakak Mutiara merdu suaranya, ayo semangat kakak, aku bantu like. Wih, kenal katanya suaranya merdu ya. Barakallah Kakak Mutiara ya. Kakak Mutiara nanya tuh, Kak rumahnya di mana? Kakak Nahla rumahnya di Bekasi. Bekasi kakak ya, di Bekasi Jawa Barat Kakak Mutiara. Kakak Mutiara di mana? Kakak Mutiara tinggal di mana Kakak Mutiara? Salam kenal Kakak Mutiara ya dari kami. Ya teman-teman bilang. Ayo teman-teman. Sekarang Kita baca hmm, Iqra. ya. Iqra 6 halaman 2. Kemudian 6. Kakak Mutiara Suciati di Lampung. Wah, jauh rumahnya di Lampung seberang. Ya dihapus. Gak apa-apa kakak ya, salam sama orang Lampung kakak ya. Saya juga punya kakak ipar orang Lampung. Tinggalnya di Kalianda apa ya, dekat-dekat Kalianda. Kakak ipar ada di Lampung kakak ya, orang Lampung. Mutiaranya makan. Iya, mau nggak mungkin. Mungkin Kakak Mutiara sama kayak Abi, pemalu ya. Pemalu kan pakai palu tuh yang tak tak tak. Dipindah ya? Kayak Malu bi. iya pemalu, ini malu-malu. Iya. Malu. Iya, auzubillah. Teman-teman ya, Iqra 6 teman-teman yang mau ikutan silakan Iqra 6 halaman 22 teman-teman. Ya. Silakan teman-teman, Kakak Nahla udah dapat hadiah teman-teman nih. Dari Iqra 6 lulusan. Minum. Minum udah. Saya yang Oh, kalian habis sudah minum. Iya teman-teman. Terima kasih teman-teman ya sudah komen-komen, sudah like-like Kakak Mutiara, semuanya Kakak Zaki Haidar ya sudah berinteraksi dengan kami semua, sudah tap-tap layar ya, sudah share, sudah bunyikan loncengnya, sudah subscribe teman-teman. Terima kasih teman-teman. Masya Allah, barakallah teman-teman ya. Ya teman-teman, kita mulai Iqra 6 teman-teman halaman 22. Ya, oke itu bantah. Kalau namanya menuntut ilmu itu nggak ada yang enak ya, semuanya capek, pegel ya. Kakak Mutiara, aku juga punya saudara di Bandung, tempatnya di Kosambi. Wah iya ada yang di Bandung tuh. Itu sini motornya ke bantal biar kakak capek. Iya Kakak Mutiara ya, Masya Allah ya, punya saudara di Bandung tuh. Oh di Bekasi ada nggak Kakak Mutiara? Saudaranya di Bekasi ada nggak? Yuk teman-teman ya, kita baca surah dah. Baca Iqra 6 teman-teman bersama Kakak Nahla Mpok Idon. Ya, auzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim.
allazina tatawaffahumul Tuh. malaikatu thayyibina yaquluna salam. Masya Allah. Tayyib. Lanjut. Mata'un. Tuh. Berhenti kan wakaf tuh, ada polanya. Mata'un qalil gitu. Ayo. Mata qalil Qalil. qalil Iya. Terus. summa Hmm? wa jahannamu wa bisal Mihad. mihad. Iya. Terus. Ko. Kola Qala antum. sarum maka nau wallahu a'lamu bima Tasifun. tasifun. Iya, wakaf. Terus. Inna wa'dallahi haqqun Haqqun. fala tagurranna humul Hayatud. hayatud dunya Iya. Terus. hatta Wa may wa may yab. yab tagi gaira Is. Ghairal is. gaira islamidina Nah. Falai. falayuk balam min Min. mih Min. min Iya. Terus. Hatta. hatta isa Sawa. Ayo. Sa. sa Wa. sawa bai nasodafai niko Lang. fuku Iya. Iyam. iyam sas kor hufa Ikhfa. hum Amarkan. Faqad. faqad massa qaumakur Warhum. Qor. qar Hum. hum Hum. hum Mis. luh Iya. Allahu. Allahu a'lam la mu
berhenti tuh, ada jimnya atasnya tandanya. Bima labisu. Berhenti boleh ya. Berhenti boleh, lanjut Boleh. boleh. Ya, langsung. Ya, lahu Lahu goib ghaibus. bus samawati wal ard. Hmm. Terus. Ya, lagi. Itu Apa? ada Ini komen. Kakak Nabi, oh namanya Nabi apa ini? Kakak Nabi apa ya kakak ya ini? Hai kakak Nabi. Namanya kakak Nabi, maksudnya apa kakak Nabi ini ya? Masya Allah ya. Iya. Lanjut teman-teman ya, terima kasih sudah komen-komen, sudah tap-tap layar, sudah like barakallahu teman-teman bahasa ya. gerah. Gerah? Oh iya gerah. Mana? Temot doang buat yang sini, ada yang sini. Oh gerah, bilang dong sama Nabi Idon. Nih. Tanpa Idon. Nah, adem. Nah, teman-teman kita ulang lagi ya. Ayo teman-teman bareng-bareng yuk. Udah jalan siap-siap deh, kudungnya deh. Bismillahirrahmanirrahim. Minum? Oke. Yang teman-teman si bensin dulu teman-teman ya, Poidon ya. Bonahla ya teman-teman ya, Masya Allah ya. Selamat bergabung teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung. Terima kasih teman-teman sudah komen-komen, sudah tap-tap layar, sudah like, sudah subscribe, sudah bunyikan loncengnya. Barakallahu teman-teman ya, Masya Allah ya. Semoga Allah membalas semua kebaikan teman-teman ya. Gampangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya teman-teman, Masya Allah ya. Oke teman-teman. Habis ini bisa nonton deh. Iya. Yang pakai ininya. Iya. Oke teman-teman ya, kita baca lagi ya sekali lagi. Kakak Nahlan nanti saya baru bareng-bareng ya. Yuk kita baca bareng-bareng yuk. Ikutan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al Allazina tatawaffa. Alhamdulillah. Ulang. Allazina tawaffa humul malaikatu thayyibina yaquluna salam ya mata ikhfa mata'un qalil. Ya. mata Qalil. qalil Iya kan lam itu. Kalau waqaf qalil. Terus summa pendek. Summa wa hum jahannamu wa bi'sal mihad itu iya kol-kola. Terus qala antum syarrum maka nau lahu a'lamu bima tasifun. iya. Terus Inna wa'dallahi haqqu ikhfa hakung fala ikhfa samar hak kan kok langsung wasol tuh ada tanda sholat nih. Sholat, kalau sholat itu tandanya wasol.
Sholat tuh. Sholat dibaca terus apa? Sama. Lebih utama. Dia tuh dilangsungkan. Gimana? Hakum fala gitu. Tapi ini Hah? Ngatal karuk. Yo. Hakum. Yo. Ayo. hak fala tagurranna kumul Hayatut hayatud dunia ya, terus wa may wa may hmm, tagi goyro is ghairal is goyro is lamidina falai dinang dinang falayuk balami min. min Iya gitu. Hatta hatta iza sawa bainas sodafaini qalan lang fuku iya, terus iyam saskum korhum korhum fakod masakum makor misluh ya. Allahu a'lamu bi malabi sulahu ghaibus samawati wal ard. Iya, masya Allah ya. Kakak Aida, masya Allah. Kakak Aida itu. Kakak Aida, masya Allah ya. Kak Aida, masya Allah ya. Amin amin. Kakak Rojiatul Hidayah. Hai hai tuh Kakak Rojiatul. Hai hai Kakak Rojiatul. Kakak Aida, salam kenal ya teman-teman semua ya. Dari Kakak Nahla ya. Dan Nabi Fahmi, teman-teman, masya Allah ya. Terima kasih sudah komen-komen teman-teman, selamat bergabung, selamat menyaksikan ya. Selamat menyimak ya teman-teman. Ayo teman-teman bareng-bareng yuk. Yang mau ikutan teman-teman silakan halaman 22 Iqra 6 teman-teman ya. Ya, halaman 22 Iqra 6. Teman-teman ya. Ayo bareng-bareng. Karena perhatikan ya. Perhatikan, ikutin ya. Dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salam. Allazina Fa humul malaikatu thayyibina yaquluna salam. iya. Mata'un qalil. Mata'un qalil Thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. summa Ma ini apa? ma'wahum. Summa wahum jahannam wa bi'sal mihad. iya. Qala antum syarrum
مكانا والله أعلم بما تصفون. Qala antum syarrum makana wallahu Zahra, siap-siap deh. a'lamu bima tasifun. Iya. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya. Ya. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min Wa may bener. yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min Hatta idza sawa baina as-sadafaini qala anfukhu. Ya. Hatta iza sawa bainas sodafaini qolan fuku. Iya. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun misluh. Iyam saskum Qarhun qarhum faqad massal qauma qarhum misluh. Iya. Allahu a'lamu bima labisu. Allahu a'lamu bima labisu. Panjang sunya panjang. Iya. Lahu ghaibus samawati wal ard. Lahu ghaibus Tidak. samawati wal ard. Iya. Sadaqallahul azim. Teman-teman, alhamdulillah Sudah selesai ngajinya. Sekarang giliran adik saya. Orangnya cantik, soleha, baik hati, nggak suka jajan, nggak suka sombong. Nggak suka sombong Iya, nggak suka sama sayur. dan suka makan sayur. Oke teman-teman ya, kita lanjut ke teman-teman ya. Tapi Dadah. orangnya galak sama kakaknya. Baik, ayo sini. Menikah, bercanda akan lah. Iya bercanda, emang. Saya biasanya pengen nonton tuh. Iya bercanda juga. Tadi kakak Mutiara nanyain Mutiara ya, Anak-anak juga lagi kata kamu Mutiara, suaranya merdu katanya. Kakak Mutiara, suara merdu nggak ya? Nanti dia belum baca kolom kapi teman-teman. Ayo teman-teman, teman-teman nih, Mutiara ya, berdiri. Itu tempat pulang. Hah? Tempat pulang. Apaan? Tempat pulang. Buat pulang, ayo teman-teman ya. Datang teman-teman. Satu udah mulai. Ada satu susah makanan pelupa. Hanya ada satu cinta di dunia.
aku bersamamu ayah. Terus? Ayah nggak pulang kekasih dan sayang untuk seseorang. Ayah terima kasih untuk segalanya. Ayah tercinta sekali dunia. Iya, Masya Allah. Terus? Terus? Iya teman-teman ya. Kita jalan nyanyi teman-teman, tempat pulang teman-teman ya. Yang dinyanyiin sama Aiswa Nahla teman-teman ya. Kakak Maryam. Kakak Maryam alhamdulillah Dede rajin ngajinya. Semoga selalu disayang Allah. Amin Kakak Maryam ya. Masya Allah barakallah Kakak Maryam ya. Salam kenal Kakak Maryam dari kami ya. Dari Dede Zahra dan Nabi Fahmi dan Kakak Nahla ya. Abi Raffi kok cantik katanya, amin ya kakak Abi Raffi ya, amin amin. Kakak Chelsea Cerin, halo kakak Chelsea, halo kakak Chelsea, iya. Ya teman-teman terima kasih barakallah teman-teman ya, sudah komen-komen, sudah bergabung ya, sudah menyimak, sudah like, sudah tap layar, sudah subscribe dan lain-lainnya teman-teman ya. Teman-teman kita dengarkan Dede Zahra akan membacakan surah An-Naba teman-teman ya, kita simak teman-teman yuk. Bilang teman-teman. Amin. Minum kakak, minum kakak, ambilin kak, tolong kak, gantian kak Nahla. Habisin. Aus, poidon, ngaidon. Udah Zahra habis minumnya. Ya sini. Pinter. Udah Zahra munduran majinya. Itu pakai bantal nggak? Bantal nggak? Ya teman-teman ya. Silakan yang mau ikutan ya kita baca surah An-Naba teman-teman ya bersama Dede Zahra Solehah. Iya ya ini. Kayak nyamuk suaranya. Nanti suaranya merdu teman-teman ya Dede Zahra. Ayo. Kamu bilang deh. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hah? Ikra dulu, bilang teman-teman. Teman-teman, Kita baca kita baca apa? Ikra ya teman-teman ya. Ikra 3 halaman apa, Dek? Halaman 24. Nah ya teman-teman ya. Ikram 3 halaman 24 teman-teman yang mau ikutan baca silakan dibuka ikronya ya di rumah ya bersama Dede Zahra teman-teman. Iya. Alhamdulillah nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kisu iya. fatusi Mafatiha hu Fawakazahu ka 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 li hu huna ya kitab ba bahu tazudani ya syu syuhu syukumahuma laya uduhu sogiuna subulana lala bisu khotiina aiha lima lima yuha
kaihuna kaumuni latana pazu yuzauna mako idu uaya isu. Masya Allah, bagus ya. Iya. Ayo teman-teman lagi teman-teman ya. Haus. Teman ya. Ada Zahra, umurnya masih 4 tahun lebih dikit teman-teman ya. Nanti dia bulan Oktober akan menginjak 5 tahun teman-teman ya, insya Allah teman-teman ya. Doakan teman-teman, ada Zahra kemarin sempat sakit teman-teman ya, belak-belak. Doakan biar sehat terus. Iya teman-teman, Teman-teman jangan lupa. Ya. Abi saya kata Mm. saya tadi di kamar saya mau ke masjid Ke masjid? Oh iya. ini Ngapain ke masjid? ngaji. Ngaji, oh gitu. Iya. Kakak Abi Satria tuh. jadi Pak Ustadz. Amin Pak Ustadz, amin ya. Kakak Satria new. Iya, no. Saya jadi Kakak Bu Satria. Ustadz. Ya, amin Bu Ustadznya ya. Kakak Satria siapa ini? Apa dia namanya tuh nanya? Saya Apa namanya? jadi Zahra. Dede Zahra Kakak Satria ya. Teman-teman bilang, teman-teman jangan lupa. Teman-teman jangan lupa Hmm, komen, share, dan Telepon lo. subscribe dan bunyikan loncengnya dan juga tip supaya dan juga menyimak Biar biar makin makin semangat. ngajinya. Iya. Oke kalau begitu. Iya. Ayo, kerja lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mana bocil? Ngomong kayak anak Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Nah. Terus. Fatu sil mafatihahu Ya. wawakazahu Ya. kahihuna kitabahu tazudani Ku ma huma layaud duhu sobi ru una subulana lala bisu lalabisu kotiina lima yuha kokulahu zuhoika usiha tubasiru kaihuna taumuni ratana bazu yuzauna isu. Iya, Masya Allah teman-teman ya. Sekarang bareng-bareng sama Abi ya. Perhatikan, baru ikro doang udah capek. Perhatikan ya, dengarkan ya, dan ikutin. Nggak pakai bantal. Pakai bantal ya, udah pakai bantal. Gimana?
Ya, itu. Ini, ya.